Wednesday morning, 30th April 2025. We say Mbulbenaka and welcome to our friends tuning in from overseas, the Fijian diaspora all over the world. Vi kemi na lubebitu di sama tumai na vi segurura. Dono Mbulbenaka. Na materi tu lepa Pertania. Right. Na British Army. Dono Mbulbenaka. Na Tavatale. British Columbia. British Columbia na lalo. We say good morning to Maramatauvu. Right. The Maramatauvu Achingai Amida. Who's? Kuangtang. Oh, that one from And the Al Colmani. Mita Signa. Why? I'll hell that or Colmani more in story book. Mita Signa tuning all the way from Switzerland. Yeah. Thank you so much for this prosperity and the encouragement of the today. Thank you so much for tuning in all the way from Switzerland. And Mbulbenaka to all the families at Nuitaka place in Waimangara Tabiuni, Vanuni Binaka, and Bukuni Tokani, and Amataka Vinagani. Mbulbenaka ni sar turang marama dormo nela ni sama chuma na matavina ni. Wakanga lutu mekano na bido. Ai. Along ata tio na buni sa sanga na bona da bandu indio ni sama chuma ina. Esani ra. Na ba rotena na orba turang membo ma mitaviuni mai orbo and be orbo le ata do Mbulbenaka mai wai tabu. Along ata tio na buni bito ani na matavina ni wa. Wana na betul tak? Ena ma lagi. Oh, saan ru kata kasar na? Iyo. Senga orang ada na muda ka interview cukup biro na mata tim ni Fiji na 15. Sa musar tunga ba? Tahu betul ke? Kita orang ada cuna na muni pamadala ya na ma ngau yo sudu mema. Iyo. Saya nggak usah posting di tabu ini. Ya na dorbo ma. Adarbo ma yo. Ele tal cuma na criss cross. Chris Cross ko nambani. Ay, Mbulbenaka karton na gang ni Sydney Australia, Malemani Victoria. Oisina Rusa. Right. Ponin to all the students who been participating on the netball of the primary school. Singatoka. Aha, Julum. Right. Thank you so much. Saya Mbulbenaka to you girls. O karua momo si matomingo. Hey, Mbulbenaka odi? O karua momo. Hey, mone voi tibarata Mbulbenaka kampani bena bale besar na ngorto na kau. O kau Iyo. Mai bungele. Ngorto nunggu kampani konto Mbulbenaka na nunggu kampani mai bungele mone voi tibarata. Ke kemani kita sarra ba mimi be tajim. Iyo. Sama to mingori mai lambasa. Iyo, right. Ena boku di bitokani ena mataka bena ni kuwa le kuluma. Kalau ngata juga boku di be simati ena mataka. Chona lani koro all the way from British Columbia. Oi, ai. See? Canada. Mbulbenaka, welcome to our Chapalangi show this morning. Right. Okay, our Talano this morning will be a short one about what happened yesterday. Yeah. We went for Rengu Rengu to pay our last respect for Ouch, our dear friend. Kue kita untuk musita pakaleu. Iyo. Apa mimpi nanan rombulan na leru rusa may takalingo. Dina sara. Paka musi alo sarang abi kito. Julu. Nindua mayali tu nga paka sauria sa kito. All of a sudden. All of a sudden. Right. Ouch pasot tok may pakatindera na tobi mate tobi ko bulimay. Dina sara. Sangke may rawati ko na mate ya. Iyo. Sa may katibi ko na ito kinimbula. Iyo. Kito sa may lusuki na nabubalilebu na VTFM. Na kabalilebu na Communications Fiji Limited. Kito lagi ngay rengu-rengu na. Tamay Deborah. Yeah. And na ito kay ni Navy Shield. Right. At Tamole Newtown. Yeah. And what happened yesterday after our Century. Right. is something to think about. No, like you know, after every function we go, especially the Itoke traditional function like that. After that, we will do the tatau. Yeah. And when we do the tatau, if there's a group going, when the gang, the first group is gone, so us gang, the leftover, we will be there. Excuse me, us gang, we'll see, okay. Now, the nearest neighbor there is Lolum. Nearest neighbor to Tamale Street. And then myself, Nandawa. And then, but where belongs to one family in the city. I know. Yeah. You, Ndawileu. Baby Sak. Baby Sak in Telebsar. And Samurai Wanga. The last person to leave the place is the nearest neighbor. Last person nearest neighbor. The last person. And then when the boss gone, they do the tatau, Marika Seka, presented the tatau. And then after, when we are sitting down, I saw another tatau. I look around. Who is another chief here? Because all I know, only one tatau.
Now, Small chief is I tatawing. saw one small chief Yeah. doing the tataw. He does two tataw. Yeah. Because one group on top, the gang with the finger in front, the loss, asking the loss sit down. Yeah. He tataw in front. And then tend to ask the loss, another tataw. 4 time drink twice. Huh? 4 time drink twice. Whoa, that's your... Baba, ungun baru, sulit mo mari kamu ni baka wango, Marix. It's a talent. Makan may talent. Amo de ko sa isa. He tend to us. And he said, Mundo, Yeah. where usa tataw? Yeah. Oh, samango, ina Ololo mbechungango. Iya tingo lolo mo tama Kaya teto. luto mantanga ito ng 1 cent milolo, pero narungo tayo ni... Rongo na luwa. And then he doesn't care about anyone. Who cares? What I'm really, Appreciate it. no, worried about. Were you Because ashamed yesterday? I'm really ashamed. Asay First manyo of ka na all, may. he was wearing the VTFM t-shirt. Yeah. Not only the VTFM t-shirt, asking Rani only the baliligi- top, only the top. Rani baliligi tu may bunika na si The BTFM ya. asking the VTFM t-shirt now on top, Yeah. the sulbatang at the bottom. Yeah. This fella, Yeah. the VTFM on top, Yeah. and the VTFM at the bottom. Down top. Oh, I'm very ashamed. The blue sulbatang with the VTFM. Why? Why? And one question I wanna ask. Waving at us. Why you never call us for the lunch break yesterday? Who cares? Akali mo miau lutu mai tu saurawa. O sa ko miau, na lilu wala ka tungo. O sa mata lo Mikel kalau mula sa may baklo lo matikiman. Endo tao na sipi tao ko na mata ni na market. Ya bilang bikin neno kan dari talo leka na buguni ngole na sigana no. Kim sala kin drama takatunga na bulan ni ouch. Bulan mamara udah puno chicken na chicken na soso kiki. Right. Taka chicken na bin dendra baki. Mendoro kata chungan na dor tumbi tumbi na sigana no. Share to digo digo bekan na turang matenggali. Sa to bor tak chukan takunin lako meke menda mai rota kan da lus tak no mayali. Dalo meke menda mai maru tak na bulan ni ouch. And vika endo dor weekend. Don't binaka. Celebrate his life. Right. And vika do bagador weekend. Wan rekia da vika tale sovaya. Iya. Arto bitu kuno tiko na matay lola na Dulali Sounds. Right. Arto na matay lola nga ceremony USP. Doon muna. Ngono to lako kina na VSC burura ngon sarto to liwata kina. Sambala na lako. Right. Napaka na sa chiku mebich. Iya. Una sa ngitong basiki na tamay debor. Yeah. Nano ba makalasay? Nono bi bakalasay. May baka siya buta to na ngalili. Right. Na tayo di buru-buru tawo nga rabing garabikin eh. Yeah. Na itukutuk membaliti out siya na matakago. Bobote ni sa puchungan go bita na uwa me na ngoleani. Akabi ni sa ngoleani temole na modembong indo ni kuwa. Right. Bobote roso si mga lebo na youth my new town. Gosa ka indo na songo ni soma te lebo town dua. Dina sara. Mea do my new town. Right. Bagi tabi takira sana kin na dorbo ni new town. Dina sara. Tapi mata bubale to ko dorbo ngase ngone lai. Right. Ngone lai mata rasa sama kicu sini korro. Go, told me. Akabi no. Ito ya dani. Na itukutuk membala tama tapaka baro nonta sole chikri uti tinonta tapaka mo debita may debora and sing a lotu lebu tina kalau sana baga durikin na lotu Right. sana uchingaya sana nagitakos talamain bulungan en bulung-bulung yan new town Ataro chito na naman. ataro itu na napale na ngonongor to so sikin na dorbo ni sikan no uno tante mo to kono puno ya Tande boyo. ya tante mo pumunta sing kata-kata no to bosot to kono ilaw dorbo Don't go binak. naka Panini bidaka, ngai hatta ka like taka, siya taka tu non ta live.